Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Play baro kini hilong ki khubor bam taksi. Ya kata masa monelit kabalai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council on pelong ha ka arfu artrik hadu ka arf sautrik urimpang arhajar arfu sau. Ka kinhun komiti ta masa monelit menta usnem ka ki HADC ringkat ka jinya trailang bar katina tourism jong ka sarkar jilla kila pentelun ya ka kam. Na kaliang ka KHADC kabla Shimkya o Deputy CM ka KHADC o ba PNCM haba ay jingkren ha ka jingpalhat pat ba ya ka theme song jong ka Monolith Festival but ya ka media campaign vehicle ne ka kali ka banit pinna syapang kani ka festival ha ka jingyalang kabala long ha district council. Katama sa Monolith kadayban pininam ya ka jinglong tunray ukhasi ha garway ka siyaw katem kapon kabambat karyam tunray pinsngaw ba PNC. Non sekali ka vehicle bakandit sabah ini ke por ke part di Deputy CM ini bak pensingan bain launch sekali ke program ini ke por ya ke ba ki dia ban mi bandit ya ke road show sekali Mulai ya ketika media campaign vehicle na kebentangan ketika Monolith Festival berisipun di Baro Association but lesin nang ni syakmat hadin bang apply ya ketika media campaign vehicles na kebentangan Monolith Festival iyo bandrung man lagi kapsor lagi wigi jaka ban perta sitipai ba nung sosdong Baro baka Monolith Festival jungi kan sedang haka arpu atrik jung uni benai bahkan berkut hak benai haka nuju benai haka arpu saltrik bagi senong di sebentalang Baro nanti akan jadi berkenika Monolith Festival ke bangsa Sangsian. Dan yang kepor dengan pelat ba ya kenika media campaign vehicles Monolith Festival Arhajar Arpusau. Bat kepat do ba pintem ni kajingtam kabangin sa perta aman lagi senong ya ke Monolith Festival Arhajar Arpusau Resibol. ngindan ke press briefing ha. Sebentar ya kawi ka theme song juga Monolith Festival jungi ba Indonesia Arhajar Arpusau. Bagi yo por ngayo ya ka ban like ya ka kali nak benta ka media campaign
kaban rum tagas ngi layo ban sedang na kabanta ban ya tu pai ba hagi sinong baper lengbaga media campaign behel tu jungi na mutani ka Bonit Festival na try pisu tu hi baga de festival kan compare kan diat ilayo ya kaban le abha ya ka heritage village daga jitre lang bat ka tourism department baru ki ying jong ki himang ilayo ban penbaha nang tawa ki entrance ngila company sanat susu bat ka green room ru ngila adap ka museum ru ngila adap aga ba ingin showcase ki tiar tenrai ki jongi lengba kan ka museum ka bangin sedap tenga kumar ong epi kan compare shibun bat ngila sinaru ka wi ka jing pertashnong ka bangin sapa haki rang ba shnong ba per jong ki shnong nang ba haki tenghong ki jongki kin pen berapa ba kan ka lempung jong yun new trap ka bangin tip kum ka Bonit Festival but ia kan dia se ki shnong le se ki sapa officially shiki bakin ai ka jong pertapa ba haman laki dong ki kan toy kenang ba ha ka ar apply trik ar sabrik jong new nai baru ki pai ba ki mi bani shibenta barkan kan compare shibun menta indon bun ki items pada ka jini ka shat karwai ka siaw ka bamten rai la khadru ye ki katu kanina garehils bakin yo ban ye ki traditional jongki bakum juru ye ki food items ki jongki kum juru ya ka janji health district council la khot lang ye ki ru bakin yo ban abu haki stol ki jongki ye ki ding long tendrai jongki ki mar tendrai ki jongki haga inauguration ye nanti ba Deputy Chief Minister ba Preston Tensong inwan ban pli ya ka haga art wartarik haga por khat arbaji but haga last day Chief Minister Sri Konrad Isangma iyo ban pun kod ye ka festival haga art wartarik but iba pol leng doru kumbu sembut kongsan haga skipen kod indon dengkat ini kemai ngai skam bagani ka festival itu punya organize hapdeng ka hima bat ka tourism department kan long ka bacok Tengah kerpat di Piru ki perlu sesuatu lagi. Sebab arjar hatlai bakat Rio. Di arjar hatlai dan kamrit yang long betang ijing syat untuk heritage village berkabam tu. Arjar hat Rio ni lah versi pun ada kawan rak ya tu kayu. Kalau hajan lah betang ya kawan samla pun lagi pak bakir mujam. Yang tu kadang kabam kadang kiyat kasi anything about related baka culture di kadang display kaba internet pa kaba pindapat lagi media itu kipuar kibri ki banang ni ba kibri ki banabar ki ang sebab syongpun ba di ngatrayam day at ang nadaw yung ka event na to sin ka culture yung ikati kaba internet long kasulang bangi display itu nre hangi kajat nre kasi nadapi ong hiya kasyat nani pi ong hakaput karwai gatem nani hakariam nilong berius pa di sisin mafi display diberi layak man apa. Di nak terkadang maung i ba pensekan ni ke discouncil kawan rak ikan ke event dulu bagi sistem kan di benjuk ban display ke jing internet jongka kalsia jongka jat menteri. Di ha uni usnam ma pikeli mentan arajar akusau yang ke edition pemerintah nyale hiban penfair di mereka arjar hat menteri dulu kan di bangla sai maksimum pan rak ke jing internet ya kejing ruspa jongi minum lah badle palat ya tu ka arjar khat rio tang ba kejing hela gindon ni nomor ba fi gidon san fulai lagi san pusau tu lagi mamo ti ha ka tu ka arjar khat rio ni dang la dang ba khat lai ni khat sa yang atrai ha kan kasin nakaliang ikong dabi bapet ya kejing syat tunrai ngila ya tai ngila ya keren baban warna syuk sa kiwai du di ba khampat yolat man ya sementara ha di artli arjar hatlai berkat Rio di da village sari bohai la da village sa lingam la da village jinlap ibak desman ngasai in kubur hai katamu baka kalsia dolong uspa sia nani sari waru dan la kajong di nakakadaw ha ni ka edition bamtangin pusyang banonra ya kijing syat ibak lempat represent ha ki ar edition music lu kaju hi karwai kaput katem ru kidon ki bangin hap rutin nama na kajing pernam joki tambah kidon ru ki bangin wanra masuk ti hal yang kabam ru atringin ngila kam peduna gidukan ta nomor ba ka space kala he ba te arjar kan ru ngila kambur gidukan wala kataru biang hi tambalong peduna hai ta irukom bagi nong sementar kini hun mesin ti hal yang kabam ru
sadon ke jing ruspa aku bagi beri banuan nang tu kini ya mujab ha nang ta ibadah semon ngatrain brief hendiat yang iru ini bagi jing pelah mo kita banuan ra kita ya